大家平安，有家外督促ka jam naman nama ka jinana sulivat. Saka tutsua ka jam naman orija sopuina kai no atsama si made to atau chikere ni matai. Imade to tapuru ka tu wuna masulatan, imade to tapuru ka tu jiro akaran pacu dusapuru ka tu waro akaran. 马太福音16章13节到28节。Dimalong ti Yesu izwa ipasa inalan i Kasaria a Pilipi au kivada tua sara-sara ja maya tucu tima ayaya a marka chau-chau dan waken a namasa nala kenua chau-chau aya temebra jamaju di Yohan aro pakirau-rau-rau ayaya zuma di Ilia ayaya zuma uta di Yerimi ayaya zuma uta mavanazwa masidil tua marka ro pakelakelan tua varung noa semas a sichuayan ayaya zuma uta ayain noa sara-sarad. Ibu daya maju di Yesu au timun tima ayayamun dan waken ayain mano temebera di Simon Pitiru tisun kirisitu sun a ala kenua valualut a cemas ayain au temebera di Yesu daya maju amaya tucu tisuna ala keni Yohan ati Simon na mangwa usun ayatwa ini ka chau-chawa na pakelang danusun taichu di kama ai tari vavau ana pakelang kuno ai ivau anan tisun di pitiru sun uriku renjilen aku kiukai api vavau tusa derapat saka api sur noai serem ini ka uri jamakaya toa kiukai uriku su pavayan toa sukusuk tuketuk su sisu elev toa paling noa pinalavakan noa cemas i dari vavau au asu pineneta paka pasariu i kacawan ki paka pasariu vin i cari vavau uta au asu pinaka nangwa i kacawan ki paka nangwa i cari vavau uta aya di Yesu tua zwa paki papau ringaven ni Yesu azwa sara-sara tua inika si a iwan toa ti manga tu kirisitu ti madu kemasi tua zuanga a patagil ti Yesu ha ibu a palaroy toa sara-sara ja maya tucu ini ka uri magurat aku vai ka sema Yerusalem sake pasrapai tu masan diariau nuazwa na masang vavuru-vurungan katwa marka parengan noa parkalai katwa papusususuan toa kakudan sake uci yanga nyamaju sake papuvaluti yanga noa cemas no sipakatiru la adau ayang mano di pitiru tiaken sa kisalilan ti Yesu sa aivui marerai ini ka sa nangwa ini angata ka suna uri atazain ayain na sumukul mano palikud ti Yesu sa aivui te pitiru Satan vaiku kemasi tanwaken uri pasecakudus asun tua nuaken ayatwa asu kinenuman
ini ka kinemeneman nua cemas kinemeneman nua cau-cau ayain tua zua ibu di Yesu tua sara-sara ja maya tucu no izua salinga to kichurita nuaken nakuya no ini ka sankai patara di maju sa sabaridi ya jujika ni maju sa kichur ta nuaken napatilipi tua nasi ni maju ti manga ki mauri pa nasi lakwa ati manga namasan tiaken saka ini ka napatilipi tua nasi ni maju ki mapas ling cau-cau kumali yang sana ni majuin ika cawan penolat saka mauri pa nasi ni maju anma mangwaan saka cau-cau anma uri si pawai ya benar tua nasi ni maju tiaken namasan nala kenua cau-cau uri mancu zaken gemaugau wanga tua rigu ni kama sana kicucur katua ku saskaulan tari wawau saka tua jua tara macicidilan uri sikirain tu tua kinudan ni maju wa benaret kuno iwa wa penas etan aichua imaza marka cau-cau izwa zuma no ini anangka macai uri patsun tuaku sipan jezan palava ka ala kenua cau-cau aya aichu kai nua cemas saka tu chua kajam-jaman asini putarwan janukin 明白自己是谁呀kira luai tu jima明白自己是谁今日无论我们身处的城市名称为何仍崇拜着许多有形无形的神明每逢农历3月封马祖无数台湾民众热烈参与马祖绕境美国 CNN 曾称这是全世界最受欢迎的践行与麦加朝圣之行及梵蒂冈圣诞弥撒齐名台湾人社会不仅崇拜着妈祖还膜拜股票权威学历金钱地位等神明因此身为基督的跟随者必须认出所跟随敬拜的主是谁在这疯狂的世界中若要明白自己是谁必须真实与主耶稣相遇告白他是我们生命中的主Sinayang para luetanu kintu pasmara-marau明白自己是谁 Sinaya tanu kintu chua kajama-jaman Sakatu chua kajama-jaman arucakin menemin jaya wasipakin sini pakin menemin tanu jen 我口中宣认心里相信的主是哪一位 Sinaya tanu kintu chua kajama-jaman Sakala tinanagamalu akin menem 我口中宣认心里相信的主是哪一位ayaya pasamalau janutin saka kainuli 主啊我生活的世界疯狂追求各种神明我却常不自觉随世界的道路而行求你赦免我并帮助我在所处的世界认出你的道告白你是我生命唯一的主奉主名求阿们 Mali-mali tu chua kajam-jaman nama kajenana misra selang asumupu toa kainua cemas na kira loyang atin toa mana pada zakat noa ta cemas latina na kemelang 明白自己是谁 Kikima mana na mabana ta kina sarwa cemas latina na pulingau sa jagama lo akin menam ayakana pasamarau tu chua kajam-jaman
saka拉吉那那苏利瓦都出家给你阿达万，大家平安。